kan dil berce kan ram kan nam min choyan nang châu kan thang la che chung lam le pon lam me ma in đâu na theng ma se ne zen Ni.Mipui la rong mi le sa Kawngzawh le zaire langu unaute indam tang lomo rinong na chibay indong theye chilung chu Kawngzawh ram che velami te le zaire langu Kawngzawh VAWIIN ban bay tiang o chang le thar denenge kan tiang le kan san bo kan bil nei na con su thop chwa tu rin nenge kan hỏi tất nhiên thấy chưa thì ngọc ô tràn rùa là tù kha con unau tên đi đi Manipur mấy tề tên đi bố rồi ăn tung mát tề Pak di ina chandwala Central Sarkarin dire Nuai rose anti donya Manipura namle namkara inti buai nahi Central Sarkarin dire Nuai Kandemani tiếng cảnh sao donya Manipur dấu mây chia tới chua mấy đầy nun rong hậu chế đà lý cần ôm tin vội thum tan tì ruang tan tì non hal don ya Manipur dấu pha tu lâu giáng su Kharo. Sirve, mira.
Hello, King Leona. Here, King. Trong đấy là Hang on behind. Ồ, Thái thì thắng cực. Ê, khải à? Khá mua. Ý vẫn chẳng vai về. Chỉ mua. Lên à? Ang satuto katara bom oin tun anian central executive committee tele central women joint form den ko dora andrem chan da lamang au tho duren kanin nge ani
Unahian and Unau Harsenatok Mekitan NGAI thei ia injok chungin bom Central Executive Committee tale Central Waimisai Pol Tenaman Dona Ramchan Langin ebom Hnathak turin kanin nge ani Sorry, saya pernah kau ingin kalau Unahian and Unau jadi skor nama lokal juga saya Manipur zona Thakatan Pui na tilbom romdo ania Ramchan tok te thak turin kanin nge le Hoina kaluna da torna siat pui tu lo Kalkhawm zong song te NGO Coordination Committee kan lo cheu ani alet sing Vawiin kan Unaute torna ROPUI tura lo Kalkhawm te kan lo lom chewa in voina hian Hnathak kan man theinan zirna in sang te sumdom na mun nei tu te lir thei manga ei zong te political party sang te le Mizoram sarkar ngei point e hun ramchang taka kan man theina tura ta na ro man na min siam sake kan loma NGO Coordination Committee mingin long thu kan soeni e hian mizo den hamin lungrual nam tangrual kan neina alan tira ani lungrual na le kan tron rual na buang chu ka tilang je turin kanin som ani Hoina lo Kalkhawm te NGO Coordination Committee mingin tu sakna chibai kan lo bu chewani Hoina kan Unau torna Manipur lama kan Unau torna ROPUI tura lo Kalkhawm te lo cheu ani nam thinlung ram le nam hoi na thinlung tu an tin kho zel hi lo mum an tia NGOCC mingin lo thu sweli
assembly กดเฟแล้วเป็นนักเรียนที่ช่วยนะทลายกันฉุดจนองศวินเราเช่นว่ามันขัดเล่นโดนเรียวไปอ่ะเท่แค่กระโดดไว้เท่กระโดดมันสุ่มไปแล้วอาวันทราย khơi lâu ta kalau kalau nghe nị ô anh có mấy thằng đun về cái rồi ta là vì là biết lâu về lâu biết lâu về lâu ở đi ăn miệng cái này ít đủ tán ra đi lá tạc kia hay hết thì hát bên lối ăn sẵn mấy bên thì hát ít chả mò thằng ai
วีละทุด ตุนาเฮียนโมเมมเบอร์อาสอมิค่ะนาวเลยเสียโมตัวน่ะไอ้ก็โอรีเมมเบอร์รีเซพชันก็ชูโอ้พี่ติดเฉลี่ย พักฟลายวิดีโอก็เสีย channel ini mi เอง channel ini ya กับมิ้งค่านี่ไหมกับชาแนลที่เอ็นร้อง เรา subscribe ตรงนี้จู จะส่งง่ายตรง ฉันตรงกันเรา subscribe บ้าง เอง กันเรา subscribe บ้าง เนี่ยเรา subscribe หรอมีแต่เขาพวกเขาติดตามเราติดชัดชัดหรอนักตัวการรถสมเด็จตามินนับตำรวจไม่หรอกอะไรก็ได้ก็เป็นตัวหรอHETI hin on Kalkhawm phei zel ula arem cham danin thutna kanin ro man zel don nia kulikon lama tanga kongrun zo te kan lo lo ma cheu kulikon lama tanga lo kau te nan lam thleng phei tre te kan lo lo ma cheu Tuna hian kulikon lama tanga kongron zo tran kaduna la torna torpuya mangai na lan tir tu mizo te aron kalphe muk maya kan lo lo mani helai om ten kulikon lama tanga local Kawngzawh on kalphe mek te thinlung takin kan lo lo ma cheu hian a thei dan danin kanin sem rual zelawa ei tilai assembly house bulam panga ta ko hian thutna alatama kongpuya hian kan thuma yanga tin voina Kawngzawh na Kalkhawm te hena tang hian kan Unaute Thlavang tur kan rem chan dangang tholom khona neya central OIM executive committee member tele central OIM zai polten Thlavang pom anon donga kan rem chan danang angalo thak turin kanin ngen ani wain hian namin lungrual kanina lantir tura hetisa kan lo pungkhom thei hi ROPUI mizo nami kan ROPUI zel donani chan mari lama changa kongron zoden treasury anon lut chana chan mari lama changa kanuna te torpui na kongron zoden treasury anon thenga kan lo lom chewani ta hian ron kal khazel la thutna aloma ron kal khazelila helai muna hian kan chukhom seldon ania Dennis Scott lama te kulikon lama changa local te kha achuk thak theya tin heti lai kan stage ma te poina om thei vekani ron kal phei zel ula arem chan danin kan thutna turte kan omna turte mani kanin ngai tu zelanga arem chang la ya ke mani kanin da fel zel meidonia kanuna ute torna torpui tura mani shompoi solova thale zung sumle pai seng ron thok chuak zong zong te chunga lom thu kan soye
Kawngzawh ron thleng mek te Kulikon lampang te Treasury heti lai ron thleng phei te tennis court lampanga khuan thutmun rem thaila tilai kong tha hian arem chan danin thutmun kan rem zelanga program rai tak man turani lova ni asateu ta ni poin kan hreom man lutuk lo turangai la athange voina Kawngzawh tura local zong zong te NGO Coordination Committee mingin kan lo lom chewa in zawai chunga lom thu kan soyani Treasury lama pon la chuk thak thai le kha assembly house lama om de po haron to ma se ko la ki sak lama ki a hol na mai hol khali sia tam sia a the to kan ron to zin do khai hemi tennis court chuk thai la all de ania kuli ko ma to la ko to tennis court chuk thai all de la ko se Treasury lam po haron to chim zero Manipur Pakistan Manipur Pakistan Pakistan le lam ne kan to tak sia elai kan to ani adung lama local chan mariko na chang Kawngzawh takha he da malama hian lo pheiula mun ol te ma zong aloma chuwang chuan ron nai phei zel taula tin plakat te thuziak kan ken te po kha alang sar thayang perin kan kenanga tilaya hian kun toy kan mangdon ani voina kan Unaute Thlavang puya Kawngzawh na ron kal zong zong te hin zawai chunga lom thu kan soye kan Unaute harsatna anto ka chuan harsatna to me ka chola khai chuak tu ni thei turin bom voina hian kan han do chon puina kan rem chanang ang thak turin kan in ngen ani Central Nuai Central Executive Committee tele Central Nuai zai polten chon puina bom hi anron donga kan rem chan dananga he boma lo thak turian kan in ngena din NGO Coordination Committee del all sang ayo President Chuke elai kan state siam hian ronlom turin kanin ngien ani Hnathak turin kanin ngena tuna hian Kulikon lama changa local te sabringa dunga anloma adung lampang in chan mania changa local hi ARG BULA tuna hian elai hun hong tur hian anon kal phei ve ka kanin ruam mana kanin siam rem deu alai ani tennis court lampang le hetilai traffic point bul Teko hi apang khom phei zele kanin
na khom zelana local anu lampang te omna ala thui le heka subang chuan alo thleng ma sa de point kan then kim hun deuh kan in ngai chang don aniaเราอมมาแสดงได้ค่อยตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ขัดหลัก hello บุ้งก่อนเราอมโลก MOP president เราอมโลกถึงที่มัน hak lian moi à ตั้ม tilama hian kan mamo cheron choro le hak lian moi à MOP president nung lama so naron kal zela kuliko lamle chan mari lam chang kong ron zo te elaya hian kan rem chang dana kan in soi rem deu atula mun o lek ka chu lu khat zelila chu tiang chuan ru man na te po siamila atrange voina kan hun man chu hian ni asavio mo ruwa asura mo ani poin kan unaute tan disa noya kan chumaya ruwaron sura di poin kan una do tan ruwa kan do mai do na ni chu tiang tu chuan reu ru kan in siam tla atrange van lal pe ka tui va mi kha ipui ei stage bula he na ngak che ani chu abak chu bo thu puang to lo ila thang hey kulikon lama tranga local te po an la thui viau ma ya chu wang chona tol chip theyang ber khan tol chip ila e la mual get te chan mare lama tranga local panan lo la thleng chawa cho wangin tennis court lama khana chuk tha thei thei ka chu tol tha zel ina ka di siam rem zel don ya voina local khom te hi ngoi renga ong tur kan ni lova au rual tur kan dia kan au rual min kai fuai tu tur ku fabian lau fakoma treasure central wai me ania atop lama kan au rual dan tur hi loin en lo kila tu na ku fabiana kan au rual dan tur min au pui turin ilo so mangu ka soi grupa te ko dara om nuwa mai theya ma se hela ya hianin a chang dan tur kan soi ang kha kan ti rual lawang ti hla oma tin au dan san san station sana kan ne ya ke ni hi choi mi zo au dan ni me a chu ti chuan an du tong choi lo le tanga kha kha kan chu tang nga Manipura mei te ten ti bora lan tu me te hi katianga kan nau ten ni kan tiang nu chang pa chang thei to pa na wi chu athu ka mo yo mo lo wa ka chiar chu ko vek phota wa chuan Manipur nam le nam in kar buai na hi katianga central sarkarin ti fel ro se in kan changang panina pathumna Manipur zo mei chia te chunga mei te nun rong che dan hi katianga kan demani
kan tiang Manipur Unaute Thlavang su ka tianga kan ome in tiang Mizo version hi practice lo kang o practice ti la kan Hauhna la ni sela nakinami chau kha athok don ti na ni siong lo nia Manipura mấy tây tên tì bầu ra lăn tùm mèk tê hi cả tiếng á canu náo tên đi cả tiếng Manipura mấy tây tên tì bầu ra lăn tùm mèk tê hi canu náo tên đi là ring lo Manipur nam inkar buai na hi cả tiếng á Central Sarkar in tirero se in tiếng Manipur nam inkar buai na hi Central Sarkar in tirero se la ring lo Manipur zo mei chia te chunga mei tei nun ro taka cher dan hi katianga nu ho khan lo du tho lu tuk so kan de mani ti kha tok mai ya atirin le tiring da wanga Manipur zo mei chia te chunga mei tei nun ro taka cher dan hi kan de o lang mang mia lo chuan ato pera mi zo Kawngzawh mi zo ba ho kan wang thei to pin mei chen mi lo puyang Manipur Unaute Thlavang su Manipur Unaute Thlavang su in mel khop na chuan English version kan practice liang Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, and supporter of unlawful activist Chief Minister of Manipur katianga we condemn intimayang chuan the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur katianga we condemn intilemayang chuan central government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur katianga no intiang chuan atop nan zo ethnic in Manipur katianga we are with you amal te kan soyang Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, and supporter of unlawful activist Chief Minister of Manipur katianga we condemn tikat engay lam ti po hasil lo masa po lo very tuan trek chuai ani mai ayo Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, and supporter of unlawful activist Chief Minister in Manipur we condemn trek to lo chuan the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur katianga kahatukan ngei tek to mo ka trek chuain we condemn katianga the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur we condemn chuan central sarkar lam kan ngen na central government resolve cleansing ethnic movement in Manipur katianga now kan ti dobo lang hey kere chu central government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur now chuan zo ethnic in Manipur katianga we are with you oi tu katianga zo ethnic Manipur we are with you
ngọc liền môi President MOP ông chuan hết thì mà hiền ron sầu turin kan in nghe đấy kan program kan tròn đô na vậy na kan Unaute Thlavang tura local antor na siya pui tu mizo heti sa kan Kalkhawm hi NGO Coordination Committee mingin lom thu kan soya vậy na local Kalkhawm zong zong te emizo nam alo ROPUI zual zel nan du sakna chibai kan buk chewani vậy na kan program man dan tur hetiang hi ani don ani suai tu hi long nun tuanga General Secretary Central UML Secretary NGO Coordination Committee kaniya Hunser Mangtu Reverend Si Chong Ming Liana Chairman Mizoram Kausan Suai to the committee Zai Paul kangai thanga Central UML Zai Paul Thusoi mi panhin hena changin kangai thanga U Alal Ngeta President Central UML Chairman NGO Coordination Committee Mizoram hena changin kangai thanga Tina panhina pingur moi sailo President Mizo Meiche in Sui Khom Paul ne na changin kangai thadona ni in vaina hian nam thil ania tlong ngai chua zai turin mal zai panhi kan neya kelal thamun kimi ma mi le PC vanal friati tenui kan neya tin trong trai rual na hun kan mang bokanga Kai Suai tu turhi Professor Malsom Liana Assistant Secretary Central UMA Anianga in resolution Pujakap Lalompuya Lalmuanpuya General Secretary Mizo Zirlai Paul Inaranrua Mananga Ituan Ni.Mipui Auruan Ufabian Lalfakoma Treasurer Central UMA Aron Kai Suai Don Ani Country Tangin Vaina Hian Mizo namte in lung rual na kan Unaute torna kal tlanga kan hu hi lomum kan tilhaya kan ram suai tu te ei zon na na kong sang thok tu te zirlai te le school lo pang te in chuba ka chuan mani ei zon na na voina na tru te kal sana nam thil ani ti hria helai mun lo Kalkhawm te chunga lom thu kan se ni Voina kan Kalkhawm chan kan tria Manipur kan Hnathak Unauten har satna na men lo antoka chu har satna chuan he zoram he mi zo nam atilungaya kan mitui atitla ani kan Unaute torna hi ngoi renga thir thei kan ni lo wangin he kan torna trom puina huna hi voina hian kan lo mangta ani in vaina hian in lung rual na an lan chian na em chu tu main ko sante polte political party kan ni na te soilovin mizo kan ni na kan lungoi na le kan Unaute tornai min phuar khom zia alo lang hi alomom kan ti ani in vaina kan local khom hian namdang mundang atanga mi lo en tu te le media te anom ve wangin sap chongin toite kan soi anga we the Mizo community are extremely saddened by the chain of events in the current crisis within the state of Manipur. The recent viral videos of true Zokiku women being paraded naked and brutally molested and then gang raped by an unruly Meitei mob not only indicates the failure of constitutional machinery in the state, but also reveals that humanity has been severely torn to pieces in the state of Manipur. Today, we the Mizo peoples have gathered here to show our support and solidarity with our brothers and sisters in Manipur. We share your pain and sufferings. We strongly condemn the inhumanical violence, rape, killing of innocent people, burning down of churches and demolition of houses. We urge the central government and state government of Manipur to restore peace and normalcy in the state of Manipur. Vaina huntuang takamang turin kanin ruang mananga tharum tho tura Kalkhawm kan nilova
rem na lem buan na ngai na mizo kalkhawm kan iangin voina hian kan unaute torna trom puin tluang taka hun kan man theinan kan ngai tuana te kan seng tlang don nia kan hun ruam manangin kan kalanga tuna chuan hun sermin man sakturin Reverend C Chong Mingliana Chairman Mizoram Kausan Truai to the committee kan so mga ani hunaman zo hian somnon ngai lovin Central Uai me zai polten an hun an ron pangzui don dia Reverend C Chong Mingliana lo som u in the VAWIIN Mizoram Nipui in kan lalbai suwa Krista min chibai kabu ka chu pathian thu thiang le lo ngai thang u o pathian Sam somre de pathum na chang khat atang nga pathian thui lo ngai thang u o pathian trong lovin nom suang che o pathian ngoi ring suang che ngai te nang ma do tu te chuan samur mura nang ma ho tu te chuan da kho roa imi te hi verve takinan phiara imi thuru te chuai hian a chelamin anin ron hloma o an nam lo khopin itibora lang Israel ho ming reng riat rengaum lo na turin anti thukat vuain anin rona ichunga achelama titurin thu anin tiam loma pathian thu thiang lim undang mi kan chiar le anga rom bung som pahni chang som le pakua du tak teu in phuba la sula pathian thin urnakian zog ro phuba reng ke malak turani ke man ka thung ru lang lalpanati ti zia anisi mun khatabi kan chiar le anga sam za som ni le pakhat na chang khat le chang ni thu lang lama te khiam kamit ka len chawang khoi lama mi nge mi chan pui na tur lo thengang mi chan pui na tur chu lalpa le le van siam tu ne na mi lo thengang kan Bible chang chiar zui pain thu tối te hat soi ve ka dua với nai hian chal kho pui ri in fur pui ngor chuak anin với na kan Kalkhawm na san ber chu Manipura kan HNAHTHLAK te zinga buai na lian tak chuak chuan he pun khom na ROPUI tak Manipur mi HNAHTHLAK kan Christian Unaute Thlavang Hauhna hi aron hor chuak ta ni kan khiat thewangin Manipur kan HNAHTHLAK tuar na hi arab thak tak zeta kan khiat thei china poi soi lo nun na za chuang zet la kan ni to khuwa za sub kule pasari halani ya
in sang sari chuang mi va pa achang to a mani sahim na zongin ral tlan mi zorama mi sin li sang khat zali som ni le panga zet an lo lut to bokani mei che poi soi lo tam tak pong sual le tha an ni a pong sual mai ni lovin Christian mei che pati phei chu an mei che za om na za sak na nei ei lovin saruak ngal ngatin kholaya rantal tur kai takin an kaya pong sual turin ram nuai lama an liam puita ni ti kan mu theu kha avarat thak em setana meu point em ma atin karing chumi al ne mai lo kan unau pa David thiek bo adun nalak sak du tok mai lovin alu antana tholai lun laya pala antar ti kanan fia avarat thak em he kan unau tuar na thei kan trom puya kan tuar pui tak setani ti voina hian helai kan pung khom hian alan ti rani heti anga uchuak taka tharum thon a in ngai sak na hi kan dem tak zeta theng don to lo se kan du tak me wani heti anga tuar na rap thak tak hian zong na thak te hi rel rom mun khat thin lung mun khat min putir ta lau zo ka ni chu wang chuan voina hian zong na thak tam tak te kan lo pung khom thei ta hi lo Kalkhawm zong te chunga lom thu ka soi tak me wani Manipur kan zong na thak te tharum tel hau lova muan om taka an Thlavang Hauhna peaceful demonstration hun buat sai tu NGO coordination committee te chunga zoram Ni.Mipui ai o in lom thu ka soi bokani e buai na hi chi le chin kara in rem lo na agin langsar ma sela aphena hian Christian sa khonek chep na le nuai bodu na lian tak ai thuk phu mani ti hi thai rual ani lo Christian ten za taka pathian kan biak na mun pathian biak in thiang hlim kan ti le thok tu te quarters VAWIIN zathum som nga lai ti borban le hala mei va pa te chatir an lo ni ta e kan biak in suasam le hala hian mei te Christian te biak in po an suwa chuang lova an vai na vekani chu chuan he buina hian sa khothilai thuk phum ti atar langa poitak zetani he thil theng hian India ram dan pui right to freedom of religion akal tlata heng thil hi kan dem tak zeta ko ran ho ten mi zo mi pui ten kan dem boka heng thil hi kan ram mi pui le ko ran te hian kan dem tak mewa theng non to lo se kan duwa ni chote lai chuan Manipur sarkar le Central Sarkar ten he buai na chin fel tum na tak nei lo wa che an la lo ro hi chu afa poi em vai na hian an thei to pa a me mi dan tur he buai na ti re dan tur muan om taka ti re dan tur zong turin ko ran min kan ngen bokadi tra na ruap kan zo mek lai hian lom chu soi na dang nei le kadu Manipur kan unau te tuar na rap tha tak kan khriata hisen lumina min bual pap lai po a tharum tho na tel lova an Thlavang kan la hau thei ram hi avalom om em hei ami zowin a Christian em mani hei hi kan doi wa ga ni lova pathian thu oi Christian kan ni wang chawani du tak teu in phubala su pathian thit ur na kian zo ro
ผู้บาเร่งเร่งเกยมาลักตูรณีเกยมันกระทุงรูหลังลัลปนติติยันมินทุนุนตรัดวางโซกันเองเกยนี่คริสเตียนเต็มมันรัวเลยอินหาในเจมเซนเลยเจงร่างกันอีกแล้วจงใจนั่นเลยกันวานปะเทียนกันมันรัวเลยกันอินหาในอันนี้โซหลังละมาตะเคียนกมิดกะเลนฉวังคอยละมามีเงมิจันปุยนตูร์ลูเชกังมิจันปุยนตูร์จุลปาเล่ๆวันเสียมตูเนนมีลูเชกังตีข้านรังปุงหัวปินกงรัดโบรังฟังกันจงใจจุระฉันให้ไม้โปงครั้งเต้นมณิปูร์ปัวละจงใจนั่นบวชใส่เซลบกะกันจงใจนะจุลปนาหุนตะการอนช่างตาอิจวันอินเดียรัมดานมังโรเรลสร้างเบอร์สุพรีมโคตเฮียลปะเทียนไงจวนมันรวมมังเงินอารมณ์กงเอตานี่ให้กันจงใจชาญนะอันนี้กันติเราเที่ยวสุพรีมโคตไงกันอายโอลังมาดิงจนเรานี่ตัดเรานี่เฮ้เจ้าไม่ชัวร์แล้วนี่เราทารุมโทนาอุจวบตักเล่ราชาตักเฮียนอินเดียรัมมิปุยเล่ทเวลรำหังพระกดิปุยเตกายฮารินลัลปันตัวตูเตลมาอารมณ์จันตีร์ตัดลับโซกันเฮมาในปูรกันโซนาธาคริสเตียนเตอเทียนทัววางอันเจเซบอยตักเล่อันจงใจในติชวันทเวลน้ำเต็นเทนลงมาโซยหิงะอักการเสียอันละมาอาจารย์ตีตัดเล่าโจกันเองเฮกิกันปะเทียนนัทโตอวันนิจยังเอ็มลัลปาจะฟังกันอมโรเซกันปะเทียนฮิรินทลากปะเทียนอินหานัทลากปะเทียนจงใจนะช่างตูปะเทียนนี่อัลไม่จังกระตังอูอามาจะริงบุรพัดมาอย่างอูกันจงใจนะมิชานสักเสหลังลังปันกันซาตานมาสมโรเซอาเมนอิจงใจอย่างอูลัลปากันปะเทียนกันปาดุตักมินมังไอตูไว้ในไลมุนากันลูปุ่นโคมชันจุยฟิยากันอูนาวซูนาธานังบากันรินปุยงงคนกันบาปุยกันคริสเตียนอูนาวเตอันจังว่าเลเลนนั่นแหละที่ดูดานันสกัดอัศกะตัวนาราบชาตักกันเทียดเฮียนมิโซรัมชุงอันริงตุบุยเลนอูนาวเตทินลุงเฮนัตักเสตาอามายโรจุลัลปาฮารุมาเบยเลดล้ำกันเรือรวมเราอินเทนละมากันเรากุนตะโซกันเองค่ะกันจงใจในชาณะนักอินเตอร์เฮียนกันลำจังมีตำโซกและทิลติเทงโซมิเปกเซลวางอินลบถูกันฟิลเซไว้นาเฮียนลัลปากันอูนาวเตวรตูเตเลอันนี้เลลูจานซงเตกันตัวปุยาอันตานกันดิลสเกลัลปาทิลติเทงในนังอินทัวมังเซไว้นาเฮียนกันมันรปุยเบรจุลัลปานังอินีโคเวลฮิลัลปาอิมีเตจักนรัมนิลมาเสลานังมีจักปะเทียนกันละไม่จะนาวางินกันเสียลังตีกันริงจัตเนจวันชนลัลปาอินโดนะจุลัลปาอินโดนาเนียเนนะจุลัลปาตานีตินไว้ไรยันอินเนนะกันรอนินลานทาร์เลอิทิลตีเทนรูปุยตักเจอลัลปากันโซนาทักมณิปูรากันคริสเตียนอูนาวติจังหวะลันตีร์เซลลาอันละมาจังจัดเซลังเจอิสราเอลฟ้าแต่ละไม่จันจัดชวนเองไม่นั้นเนเทโลลัลปาอัตโตปาชวนอันดิ้งช่วงตาเนคืออันนี้ปอยลัลปาดิ้งช่วงไงอันตีกันริงจัดเนอันจุงเราเรลตูเต็นดิ้งตะกรอนเรลเทนตูริงอันเทนลงซอยหิงละซอยเจละตีดังลำง่ายเพียงตีดังลำโซกังเจอีมังไงนะทินลุงนั่นในทีร์เวโซกังเจไว้นะเฮกันหุ่นมันน่าเฮียนฮาร์สังเลบวยน่าอมพัลสุลามวนอมตะกะเฮกัน
program hi nangin min len chu puyang che kan thil di sual min ai dam la chung chui fa pa la li su Krista mingin kan di la che amen. Central Nuai ve sai all te in buat se chungin ei vain kan Kalkhawm ma hian kan Unaute chunga lai na dalan tir tu Kalkhawm an thon he ma lo le a engamo in chil pal te hla om ania kan thut dana te chu wang chuan phim khur tlang turin kan hanin nge na ina thei chen chena thut ni thei ta sela kan mun nei dana sir khan chu tur te point kan hanin ngen ani e Oh, naka kafe san de la ke mo thum kan ne tali kan ne Buena kan karon sakul hero min ria san che inia Ni.Mipui de a thei chuan chang hi na thagin thei to pa milo zai pui turin kan som cheu ni mua là pokali min do don re reng lo ni ta so kum ve la sian ni dag in ko patal son na ma pe se mo Reverend Dr. C. Chonghming Liana, Chairman Mizoram Committee, Moderator Mizoram Presbyterian Synod Le,
Central Nuai me zai pol te chunga lom thu kan soe tuna chuan thu soi kan ngai thanga buar lal heta chairman NGO coordination committee le president Central Nuai me thu soi turin kan so manga thu soi na huna man zo hian ke lal thamuan kimi mami la hian zai turin lo chu ngal sela thange voina kan unau thawang hau tur le an torna te torpui tura Mipui local zong te chunga NGO coordination committee mingin lom thu kasoya chibai kabuk vek chawani Manipura kan mizo pui le kan unau dang te torna hi anasain poi kan ti in mizo nam ang poin kan rilro anatak zeta kan thinlung arumani Manipur sarkar ten kan unau te anveng him zo lo le anin le lo mai baka biak inte hal saka nunatam takina tuarte mei chapoi soilo sarua ka soi saka tha zui anni te pong sual anni te hi tuar har kan tia kan khethiam lo tak zet ani mizo mi puiten endiam harsa kan tia kan hachang kan thial me ka India sarkar hian arang theyang perin he boina hi achin fel kan phut tlat ani heti khoba kan biak inan hala min pong suala kan mei chiate saruak ka soisaka ti duda pong sual tha anni nu po malak na India sarkar malak na kan mu hian abei tham kan tia kan dem tak zet ani Mizo Mipui ten phubalak kan chaka kan hachang kan thial a chuti me laya Mizo Mipui te tharum tholawa kan om thei hi alom om kan titak zitani tharum manga buaina chin fel hi thil har sa takani sarkarin he kan unau te buaina hi achin fel thuai theinan in pum khatna thatak nen tang rualila kan hena pathiana oma anin min hruayanga nena kan chang nge yang ti hi ring tlatang Israel fa ta me alle chum dinga hruai tu kan pathian hian voina hian min hruai yang ti hi ring tlatang polang le mimal angin kan rilro ana thina kan thin arima a om ani amaro chu voina hian NGO coordination committee te malak na te ngai chang thiama Manipur anga thu chu asiam le malak pop hi afu berlo ti ria in sum thei ni se kan du tak zit ani an mamo te khiat sakin itan pui zelang chole chome te an mamo a front line duty te eile bar po har sa takin an oma chu mai ni lovin kong thangin sil le fen tur te an mamo a helai ral tan mai baka hilai kan unau ten mamo tam takan nei chome te po an mamo ani an chome mamo zinga hian marcha te poi tel ti hi riang voina mizo mi puite hetit zat kan kalkhoma kan ram hruai tulu ber kan chief minister te kan deputy chief minister te kan minister te le MLA te mai baka party rang hruai tu te ko hruai tu te ne na kan tel thei hi ro pui tak zetani mizo te kanin pum khat zia atilang le in ka ria India sarkar hian kaini zong HNAHTLAK te hi khuale tu yamin ngai veni chuan kan unau Manipura omte buaina hi arang thei ang pera achin fel hi kan phut tlatani voina hian India sarkar hian khuale tuiteng ei sahim na zonga Mizoram ral tlante tranpuina tur sum Mizoram sarkar ina dil ngoi po a ala pelo hi riat hiam har kan tia in thiarna lova kan unau le in le lo kang ral vekte tan puina tur hian Mizoram sarkara central sarkar hian tan puina pevat turin kan phut tlat ani NGO ten kan thei anin kan tuam loma kan ti thei sang loma se voin thegin sil le fen tur an neya chonghei lova an om thei hi alom om tak set hemi konga hian sarkar malak na le
political party frang te pol frang malang na te lom kan ti tak zet ani Mizoram Mipui te tan rual na hi ROPUI tak zeta kan ei chuan an enga tom hulna kan nei chuan an hulang ti hi NGO tengai dan ani Shri Modi ji, Honorable Prime Minister, I want to ask you a simple question. As the leader of India, the greatest democratic country, why don't you take steps to address the situation in Manipur? We, the HNAHTLAK people, a small population, are living in India peacefully under the aegis of the central government. Our brethren in Manipur are suffering untold atrocities. Their houses are burned, their place of worship are burned and desecrated. Our sisters are raped and their naked body paraded in a shameful manner. They are being killed indiscriminately. Our suffering is much and we felt in the depth of our heart for them. Don't you think that they are also Indian citizens to be protected by Indian laws? I urge you honestly to protect the HNAHTLAK people in India. Like many flowers bloom beautiful together in a flower garden. I sincerely request you to take major steps so that all the communities in India can bloom and prosper together like different flowers. Engtinge kan farnute video viral avang chawa khowel la khiat nuwa iche thut chauti hi India Prime Minister po kan zot nun le boke ato pera chuan pathian in nama min siama chuan ham tlem te chu khowel mun frang kan ve a kan nam hun le tlang te dang ma se unau kan ni nai thei hil lovin in pum khat sau savila kan in pum khat that phot chuan he nam hi khowela hian ala par hul ve nge yanga zofa te tlang rang om te hi itang rual zelang o tran rual na hi chakna li sia mizo nam dam reng ro se Kandil berce kan ram kan nam min chuan nang châu kan thang la che chung lam le pon lam me ma in do na theng ma President Central Nuai Chairman NGO Coordination Committee in Pum Khatna Tul Ziale Namanga kan in Triaton Poimo Zia Mintarlan Sakavangin Long to Kansoya Rorel na declare Rorel na Tra kan they Tina Turatana kan Biak Patian Tana kan Rinom Tul Zia Kelal Tambuan Kimi Ma Mihne na Trangin kan Ngai Cha Chunga Lom to Kansoya ni Duna chuan thu soi kan ngai thalenga
Ingur moi Silo President MHCP General Headquarters nên atangin kan ngai thanga thusoi kan ngai thak zo hian trong trai rol na hun kan manganga somnol ngai lovin Professor Malsom liana Assistant Secretary Central VAWIIN me min kai shoi turin kan som zui ni sela thange ingur moi kan some Hei kan pot mai don ni tiya kan dikha na thara VAWIIN hian kan Unaute Thlavang te ROPUI na le Thlavang hawa Kawngzawh ron pen chuak zong te MHCP General Headquarters pingin chibai kabu kacheu thian chan thi ngam mizo thalai rual te kan Unaute Thlavang havaron pen chuak zong te mizo ni in vatinuamin tha in vatimuang te lul en kan pile pu te kha nam huai sen zam ngai lo an ni kha tu man kan la hai lo hi ka vahan lom te lul em kan Unaute tor na la sadja kan mu hian kan lung hi adam thei mol lova abi takin kan mei chat pui te som taka ngai sak le a hu hova rap thak taka pong swal an ni te mol pho taka ti nom na tha yan an ni zui na te hi ana kan van ditap em kan Unaute nat na yan kan na ve tak zeta kan ruma kan trapani hetianga mei chia te lakaro taka chethin te shem nana tak pengei turin Manipur sarkar kan nge na mei chemangang le thabar te chan him lo tu Manipur sarkar le police te hi kan dem tak zet bok ani tin Manipur boy na ching fela mei chia te Thlavang na taka hau turin central sarkar hau tu te kan phut tak zet ani NGO coordination committee ina ma kan lak na baka MHCP General Headquarters hian Manipur zong HNAHTLAK te harsat na sukyang tur le abi taka kan mei chiat pui te Thlavang hau turin thei topin ma kan la to a President of India lekha kan thelu ta Central Minister Women and Child Development kan Minister kan thelu ta Chairperson National Commission for Women Chairperson National Human Rights Commission te po kan mu in kan lung oi lo na te kan lo chen to bok ani NGO coordination mingin Prime Minister mu kan tuma kan mu thei lova lekha ero chu kan thelu ta Home Minister kan mu le a tin hemi lova po hian arem mu in Law Minister Central Law Minister te kan mu a Opposition Leader Purahul Kandi te po
kan mu ani tin minister dang te po mu central hian coordination committee hian kan nei ani ti kha voin ni hian kan hriat thar le ka dua kan soi du bok ani ral kan te song bol na konga tha kha lo ila tu na khan kan ngai kha a mamo an nga ne a an mamo te hi ei le in te sil le fen te ani a nu ho te po ko shan nu ho te ang te pol ang te pon kan trang na sa le a voina hian NGO coordination committee mingin lom thu kan soi du boka I trang zelang u kan chenom Manipur me ke te che dan hian kan thilung atin na tak zet zeta me che chunga an che dan rowa tak mai te tual pha te biakin ti chiat te hi Indian constitution le dan bo chiat na lian ani ti hi voina hian kan central roi tu tele Mipui India ram Mipui te hian sia ila kadua ama ero chu anni ho hi pathian po shelo tu anni tlat mai ti ero hi chu isya ang u pathian tu ni se ti em hian an khosadu kherlawang ti hi karin chatani kay ni ro chu pathian nung ring tu kan ni chat awangin ring lo mi te anga kan chet vesel ero arem pe lo ti isya ang u Manipur Mipui zong te tan itong try molang uti in zoram Mipui te kan cha du bok ani kathian te khan sap trong in an tirivexia tlem kan tirivenge the MHP, a women-centered group whose very foundation is to stand for women, empower and uplift women irrespective of caste or creed, is deeply saddened to witness the turmoil brought upon our fellow women in Manipur. We strongly condemn the use of women as human shield in Manipur. We strongly also condemn all forms of assaults on women, the public parade of naked women for a show, and torturing a woman to death, which on all grounds are unjust and indignified ways of detaining other human beings, alone women. We strongly denounce the weaponizing of sexual assaults on women to spread fear and terror among the target group in Manipur. We also truly disheartened to see the forced migration of women and children to the neighbor states as well as the rest of India. It is our prayer that the displaced families can return safely to their own homes in Manipur and reunite with their families. We strongly condemn the concerned government for undermining all these incidents by not taking any measures and instead flaming up the fire to kill our fellow citizens and burning religious places in nullifying the Constitution of India and the law of the land. Lastly, this is what I have to say, or I should say, we urge the citizens of India to stand in solidarity with the women in Manipur who, despite the threat apparent and implied, are standing firm on the ground for the sake of protecting their family, land and people, and also to use our voice to condemn the atrocious and deplorable
violence on women and to urge the patriot political leaders and judicial to take matters into the swiftly and bring about law and order in Manipur. Kalkhawm. Ni.Mipui, Kalkhawm, kan chon hema in chil palte lo ma wangin kan om na nga ya khan om de vila tei lovin chu tiang tur chuan kan hanin nge na ni tun huna hian Manipura kan unau harsana tuak mek ketan pathian hena kan chong trai anga chong trai na tupui tur bali kan soyanga tichuan kan chong trai zua helaya tangin atom na kanon siam don ya apakhan na chuan Manipur buaina wanga kan unau harsana sang tok ketan kan chong trai anga in le lo chante tan kan chong trai anga nun na chan ta chung ko tan pathian om puina kan din pui don ya kan unau ten an dik na le chan ho dik tak an chan thina turin pathian ne na kan chong trai anga Manipur state ta rem na le muan na aom thina turin pathian ne na kan di langa kan unau te tan central sarkar le Manipur sarkarin dik takaro anrel thina turin pathian hena kan chong trai don ani helai muna ong mai lo in lama TV le media sang kaltlanga ron thir tu te po mani om na mun theo lo chong trai ve turin kan in som ani tuna khang tu pui mang khan pathian hena lo chong trai angu Marin santu tatulapa at wait mai lo jak takinan ding thi na ni ti lalpa ithua wai nia poi lalpa kan du ber sin ma du da na in rem na thu thung khona lalpa mangai dang sa lalpa chu won suani thena lalpa ni wai nia yen lalpa Orang Mipui nang mau turin helai mo na pa ini fata chuan party theian ma han nei lo ve I chak na chau chuan on chuang ani voi ni hian pa Manipur te mar te Bangladesh a tulal pa na hari na pa har sat na Kami ni cak na lay din tinis. Huna yang alpa. Nilaw. Nule pa nilaw doon. Kan wahil alpa. Pura pangalang ta. Hindi suwati thayang mo kan nilaw. Isang nahikan suwangan ito. Esuran po iya. Nang makanaw na dansin. Kanaw dan zong sa atin ang pating mo. Nang manal pa saktong suling sin. Kanunaw harasan na siyang motor ne. Nangin tunay ng mga kangayso. Sang na let hindi tayo na ROPUI na ito. Minsan lang po. Lalpa kan pathian min mangai tu Hauhna hian
Manipura kan unaute harsan na sang tokte inle lo chante lalpa nun na chante kan serenga an pualin an thawang Hauhna le lalpa an tor na tor puin helai muna hian kanong Kalkhawm ani lalpa kan pathian he hun hi inena kanon lam to a lalpa min kai fuena sung awangin lom thu kan thilache lalpa heng kan unaw harsana to sang tei lalpa anta ni thamuan na kanon dil puya nun na chan mi zachuang an oma an kal samta an chung te I thamuan turin voina hian kanon dil ani nangma an biak na mun biak in te lalpa suwa sama hal ani tei poi kan ti ema lalpa voina hian Ni.Mipui khawel mun sang om tei kan ril ru anna kan rum tak meu ani lalpa I thamuan na kan ngaya voina hian lalpa kan singa lom la I tharau thiang ni min lalpa nangi min chung khat la zofa khawel mun sang om tei lalpa nangin una nalin pung khan na nangi min peang che lalpa kan pathian Manipura tuna hian kan unauten anin le lote him tumin thei to pin ma anla an veya ma sang atangalalpa an ram an lo chen to na hal turin thei to pin ke an pen ani chung te chulalpa nangin tichakla an tha tichakla tha lawin lalpa nangin iom pui kan dua anin le lo an ram te chan lo an nei nen sia thina turin lalpa na in chak na in thua mang che lalpa kan pathian in mangai tu nangma ring lo le nangma shelo ten ram an kai suai chuan ram mi pui ten an tuara ram chunga har satna atheng thina ni ti kan sia a chu tuna hian Manipura hian kan mumen ani lalpa nangma ring lo ten tuna hian ro an rela chuan ro rel nang satak chulalpa zofa ten kan tuar mek ani lalpa Manipura kan unaw ten an dik nale an chan vo an hen su an nei thina turin lalpa ro rel tu te mit ronti men sakla lalpa kan pathian min mangai tu rem nale muan na om thina turin nangin rem han dua kang che lalpa kan pathian voina kan unaw te tor na hi mizo nam tan nangin mal som na ron khen la khawel mun sang tlang sanga zofa chin lung chuak om zong te a hian atharin in pum khat na te in unaw na te tran rua na te nangin min pela he hun hinangin mal min somang che chung chi pa Isur Krista min kanon dile amen Pingur Moi Sailo President MHCP General Headquarters sunga long thu kan soya Professor Malsom Liana Assistant Secretary Central YMA trong trai role kai suai do chunga lom thu kan soe tuna chuan voina local khom te hian an resolution sarkara kan khen tu min chia chu sakturin Jacob lalom puya lalmuan puya General Secretary Mizozir Lai Paul kan so manga anin huna man zo hian PC Vanal Shriati Tenui helai huna hian zai turin kan som ngal ni sela trange Chipai vek ule voin Manipur kan Unaute Thlavang hawa pungkhom te hian resolution panga kan neia heng te hi ani pakhat na Manipura remla le muana om theinam India sarkarin chak takin ma la rose tiania panina
democracy zaumna tundin ani theinan sarkar lai puin amo phurna len thuai ro se tiania pathumna chuan Manipur buaina wanga ile lo chante nunna chante le liam tuarte zanga dom na pe ni ro se tiani apalina chuan zona kha nula pani an zaom na tibor banga sarwa ka kholai fan puile pong sual tu de laka an phuto shem na pe ni ro se tiani pangana Manipur buaina wanga biren siga sarkarin zona dakte thubuai asiam sakle zevdang zong te hi chua vat niro se ti te ania he kan resolution te hi India president India prime minister Indian home minister ate ne na thelu ngal ani don ani zonam damrang ro se kalome Chin nung chuak dâu phà chul khát chuak cheu cheu tu ma in tha tham thei kan om love in sui khom le zai re lango ti la kan sop don ya a kan in rung in sui ko le zai re lango unaute in dam tang lombo Rinong na chibay indong theye chilung chu Kawngzawh rang che velo mi te in sui ko le zai re lang u Kawngzawh vai ban vai dia o chang le thar den nge
Bu Jacob Lalmuan Puya, General Secretary, MZP General Headquarters, Vaina kanin Bukoma kan resolution. Mit here to saktu chunga lom thu kan soya. In a omoy takla in sui khom atul zia lamanga miron puan so saktu. PC Vanal Fiati, Yanui chunga lom thu kan soya. In Vaina helai hun kan man zahlu hian. NGO Coordination Committee at El Sang Paul Obite Governor and Resolution Prime Minister Kalkhawm Prime Minister kan thelu turte Union Home Ministry kan thelu turte chumi thelu tur chuan Obite kha helai hian kan buang chang deuh don dia tuna chuan Ni.Mipui au rual na hun kan mang donanga Ni.Mipui au rual na hun kan man hi ufabian lal fak oma Treasurer Central Nuai mai min kai suayanga kan hun nung lam ani to trang tlang devila atop ten tlan tumila atrange ufabian lo fakoma lo so mangu oi takin thei chu iding o chan rual la tur kha pan Unaute an ni yani Manipur mấy tỷ tên tỷ bao rồi anh tụm má te hi pan Unaute an ni pan ni na chan rual na Central Sarkarin dire fuai ro se antidonia Manipur nam le nam kara inti buai na hi Central Sarkarin dire fuai se kan demani tin kan chang donia Manipur zo mai chia te chunga mấy tỷ nun ro ho che da ni kan ome tin voi thum kan ti rual kan ti non hal donia Manipur zo fa tu lo zam su kan ome Tuna English version we condemned the chan mai tu rani Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, unsupporter of unlawful activist Chief Minister of Manipur. We condemn! We condemn! We condemn! Panina chuan in condemn thấu khan kan chang donia. The perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur. We condemn! We condemn! We condemn! Right now, in tan lo chao Waldonia, they boy thum yang respected central government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur. Right now! Right now! Right now! Right! Tuna, we are with you. Tin kan sang donia. Zo ethnic in Manipur. We are with you. We are with you. We are with you. Ato beratan peace. Voitum kantinon le donia. We the Mizos are peace-loving tribe, and we want peace. 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 Hello, me. Ule, Ni.Mipui kan chang vote
ne takin kan han tar langa Manipur kan Unaute har sana kan tor puizia kan otsoin kan tilanga min kai suai tu pu fabian lo fak oma treasure central hoi me chunga lom thu kan soe ni tuna chuan lom thu soina hun kan banganga hemi kan man nu hian central hoi me zai pol kai foina in sui khom le zai re lang lu ti kan sahawanga chumi kan sak so lopa trong china seirolin helai kan hun man hi kan ti top don dia voin kan hun man ang hian Mizoram chung district from sa lomai pol kan to picture sante association the political party sante hun an ba NGO coordination committee hian ngai kan mo district sante Mizoram chung ko pi ga hun lomong tu chuma NGO coordination committee hian lom thu kan soe ni in zimai sumdong liu the izongte surkar ngte political party kan Unaute torna torpui tura hale jung kan hun huta sumle pai senga wena ko chuak te chunga lom thu kan soya in kan surkar kai soya kan chief minister te kan deputy chief minister te kan speaker te kan minister te kan MLA te in political party sura kan suai tu kan president te to puine voila helai hun Nuai ko lo par to face kare local hi NGO coordination committee begin long through kan soi ani in he hun bang tu hiya sarkar ka phawna te win ban te ani ba voila kan so kan huai ka tu te trong rin na kan huai tu te helai na Ni.Mipui to ko hun bang tu te kan ewangi ai zo district borsa hena Hauhna dia sarkar ka kan ewangi lo thu kan se in wina he program ko na chang ya tu pe chang mari ko ma choi tu ko ni ko dia ke vice president UP tu se mun tu ra na Hauhna in charge sa mari ka su dia le ulo mo so vice president se ko le ulo mo ka tu president is a free general quarters uli ka mo mo tu choi tu ko ni na minus 50 ko le tu se mun tu ra si ko ta in charge uli ko pa su dia na ni mo president UP
Ah.